جهجای سینان شفتیورک پارلمانتر دم پارتی وانه جه آمده دی پرسم. هجای سینان تو بخیراتی کردستان 24 جهمو آلیه که ام یک گوتنه دی بهیسن بریاره که دیروکیه دست بکا قناغه که نو آشتی و چاره سریه پینگاو اندهاتی دی بدل هر آلیه کی بن. هون چاوا و پروسه شروع بد کن. زور سپاس جهمو تماشاوان را رزدارم. بله بریار دونی هات اشکره کرد یا PKK کنگره 12 امین انجام وی دو قالگرین بون یک چک بردان PKK دو فسکرنا PKK بریار دیزی هاتن گرتن ده اساس انجام کنگره داخانیا کنگره داوی دا او هرده بران گرینگن ذاتی داخازا Öcalanzi ev bu ki 27 sebatı da bankru brez Öcalan bana PKK'ru çeko berden xofesi bikin misyona PKK idi qadiyaya naha çek hatın berdan birer hatta dayın belele mesela Kürdistan'ı hatta çareser kirin en başta zanın ki Xadiye Şekazi ve ken baxşı zanın ki çek an hacet ve parti nesedemin encamın Le cardızı berdana çekan birer fesas kirna PKK serxere ve jibo geleme jibo gelan emel bu her çar parçaya emevi armaştıkın ki ev herida her zedel Kürdistan'a Bakur bu es sedema xurtboyna hezboyna siyaseta sivil ve demokratik tane em daxaznakin jibo ve gerek em vek xabat ve tekuşini pekminin ki Kürdistan'a Bakur siyaseta sivil ve demokratik hezba. باشه gerek devlet gerek devlet edi neni ki beda xo gişte armanca xo peki çek berda devlet çibike na değera mesela Kurta peskireka Kurta ga ve peskireke lezgin hemen gerek demir dest serida ve kabin girti nakhaş ve kabin girti doza kubani ve kabin mahfeb jibo brez Öcalan ye heviye gerek bana bakar bile. Düdüvi gerek roke peştek demaka derece hamu berpersiyari partiye Türkiye'ye ittifaka cumhuriye opsiyon ya CHP de bejin ki gerek mesela Kürt Bey meclisi de orada mıhaş bıkın. Keremkin brabinin meclisi selu bini mesela Kürt mesela Kürdistan'ı çiye çareseriye biçiye. باشه هجای سینان مثلا اف مجار کاد دولت چه بکه جروی یا ساو دستوری و مجاره که دور و دریجه لتشتی از مراغ دکم اوه مثلا دوی دا خویانیه دا پکه که دبیجیتن همو چالاکین لجیر ناوی پکه که راد واستینن لگلک جارا چالاکین خو لجیر ناوی کجا که انجام دانه و لدار خستنه آیا اف بریار کجا که جیوید گره یا نه یعنی زلالیک دوی مجاره دا نای دیتن هون چاوا دبینن Nana dövele de hin zelaliyek şöyle biye ne diyara ne vakemim PKK de böyle de ağıftına kiriye gotu beş kire nezi keceket böyle de tiştek diyar kiriye dara kevde aznanı kam tişteki bejim le bavardıkım o ker PKK şaraki xol amben federalizm haram yakurevi bede seknadın tane PKK ne ger devleti bede seknadın Eli devlet gerekli federal Kürdistan'a haram ya federal o ya Xuseriye Rojava ve kabin herişi xubda seknadın tani heriş bide seknadın mesele çare nake gerek ha buna xoy leşkeri lüher de parça Kürdistan'ı bıkadine çavak Kürdistan'a başvur ya federal nasike gerek Xuseriye Rojava nasike ya dünya gring eve na roke peşte gerek çerçeve ya hukuki ve yasayı şey bu. Banga PKK zeve. Eğer jibo mesela Kürt, jibo gave ve kabin lezbunu ben stratejik ben avatın hukuki gave hukuki ne avatın. Destura bingahi de hebuna milleti Kürt ne kabul kırın. Yani çerçeve ke fermi şey ne be ve şağı ev her tiş vale yani teneser gotini emi vay bikin falan bikin evna kat tişteki çare naka çare ser naka.
Ya davi gerek demildest tişeki dibavıca. Mes gele Kürt li Bakurê Kurdistanê nefes nagiriye. Nikane bin bigre. Zamanê Kürt êdî li bajarê Kurda li navbera malê Kurda da zî gav û gav diheliye. Bangeme devletê re rokê pêş de plansaziya xwe diyar bike. Ger bîne meclisê ger derheqê zimanê Kurdî bûye zimanê fermî wek perwerdeyî gav bavije. Ya davî vayî bêjim ez paşê mehfê pirsî bidme ve niha demokrat boyuna Türkiye aşitiye û demokrat boyuna Türkiye gelek giring e. Em diparêzin. Gelek Kurd diparêze mesela aşitiye û demokrat boyuna Türkiye. Lê aşitî were Türkiye, demokratî were Türkiye mesela Kurd çareser dibe? Çareser nave. Ew bingeha çareserkirina mesela Kurd bihêz dike lê çareser nake. Mesela Kurd em gişkî dizanin ki mesela milletekî milletekî bindest e. Belê. باش از آنها داخویانیه که بخینم مثلا لسر چوانیا دموکراتیک بونا ترکیه ده بچرانگی به مثلا شورمنده که بلند اردوغان به ناو محمد اوچون بحثا دستور دهاتی ترکیات که او ده بیجیتن ده کمارا ترکیه ده جبو نویسینا دستوره که نو بو ترکیه ده بیجه کرد دامزرینر و خدان کماره چاکسازین بنگهین ده همو وارن دموکراسی دا لوی یاسایی ده بهنه کرن جروی یاسایی و ده بهنه کرن یعنی بوان شرط و مرجان و به چکدانان و خوهالوشاندنا پکه که مروف دکاره بیجه کرد لترکیا ده هموار کرنا یاسایی دا انا یاسایی دا هم بیجن ده ببنه خودان مافو امتیاز بتایبتی هم بیجن مافین بنگهین او ریوابو ایدی gelek spas dikim ew pirsa gelek giring e belê demeka dirêja dibêjin em ê destûrê bigarin lê kîjan qalê destûrê bigarin em bêjin qalê şeşemîn guhartir şeşemîn dorda dibêjin ya eger zarokek bû diya wî Türk e ew Türk e bavê wî Türk e ew Türk e yani guhartina şeşe tenê têr nake divê em ê qalê سری دا اسامی لوله راکن که او قالنا نین گوهارتن امانا نین پیش کشکر کرن ابجی تنی تیرناک ملت کرد گرک به فرمی وک ملت و bu mafê xwe di destûra bingehî da bi fermî bê girtin çerçeve esasî ev e vê çaxê eger hebûna milletê Kurd di destûra bingehî de bê qebûl kirin mafê milletê Kursî hebe eger wir nebe tenê bibêjin em wek di anayasayê da destûra bingehî de em bêjin Kurd û Türk wek hevin wek hevvelatîn wek hevin zaten se sar vayî dibêjin Kurd û Türk wek hevin hemvelatînin yani hemvelatî bu ev fermî zî tenê qîm nake milletê Kurd gerek hebûna wê di destûra bingehî de bê qebûl kirin gor wê gavê mafê milletê Kurd bê navitin. Başa. Mesela AK Parti partiya desthilatê dibêje xwe helweşandina pekekê deriyekê nû li pêşiya aştî û demokrasiyê li vê welatî dike hem berda Dem Partî hemman tiştê dibêje ji Salaheddîn Demirtaş li zîndanê hemman peyam hat ku divê em bi hevra dilsozana yekdest û yek helwîst kar ji bo mezintirbûna Tirkiye bikin. Lê tiştê balkêşevê hêjayê çiftîrek ew wêneyên ku me dîtin yên Kongreya Duwazdeya AK Partiyê milê her kesê şor bû. Di wêneyan da me kes kêfxweş nedît. Tam berevajî wêne û vîdyoyên berê ku me didîtin xebata me berdewam e serê xwe natewînin em li ber kesê dananin divê û celan bê azad kirin ziman ne zimanê cara wêne ne wêneyê cara ev dihê çi wateyê hewe çi jê dît we çi xwand gelek spas dikim ne tenê kadroyê siyasî hemû gelê me îro xemsare Türkiye binirî ew xemsare o hêviya devletê çi bêze îtifaka Cumhuriyê çi bêje li vê şinda gerek demildest îtifaka Cumhur hikûmet bêcem hevde plansaziyeka xwe eşkere bike eger mafê milletê Kurd yek û yek em bên diyar neke em bên li serî de migo zaten wek em bên gavê lezgîn û wek em gavê mayînde
وانا كم زده ديار نبن و شغه ام خمسریا نتن القادر سیاسی هر زده ناف گل ده بردوامه گل ده خمگینه خمساره کا اوی چوا بوه چطو بوه نها دولت ایدی نکانه بیشه لسر م سیاه شکه هیا باندورا شکه هیا منکو مثلا چاره سرکرنه کرد از گاف باوشم لی اول هولی رابو برا کرم که او پلان سازی که خود دیار بکه مثلا کرد لگورا دهنی daha vekri لروجاوه لهولیه اگر دولت ویلی ده پلان سازی که دیار نکه و شاقه قنات ما او خمسریه او خمگینه دنافگره گلده و قادری سیاسی ده بردام بکه و وقت ام بین بیشین دولت جاد ام خپاندن ام بهوی دکن دولت نکه ببره اگر دولت خازه روجات ناوین به حزب و نوستا برای گوتن گرد خازه به گل کرد را به حزب و گرخ به گل کرد هبون آوی وقت ملتک به فرم به قبول کرد باشه هجه چفتیورک مثلا tam digel ragihandina der encamên vê banga PKK Medîd Perwîn Boldan vaya çûye ji bo Salahedîn Demirtaş bibîne nizanim hûn baştir zanin aya hevdîtin çêbû çêne bu wê kengî çê bibe lê mesela çûye Salahedîn Demirtaş bibîne çima demil dest ev hevdîtin di rojeva Dem Partiyê de çi heye helbet ji bilî kongreya awaz yani civîna awaz çi heye bele Rojava Dem Parti'de şehye az nizanim az reverberiya Dem Parti'den nime onu dizanin. Heti parlamentere o ay. Hat diyar kirin ki demokratik de rasta az parlamenterim le az endam Dem Parti nime. Hat diyar kirin ki demokratik de şeva ki PKK bir yarda çek berdan feskirin axu ilan kir. Reverberiya Dem Partisi demilde sebe cem hevdil jgor ve plan saziye ki de berko. Ev plan saziye ki be eşkere kirin em dixazin derakiye de vek nirxandı bikin, şiro ve bikin. Gerek demokratik de bir Salatin Demirtaş o vek emin kadri girin ki siyasi hevditin şebe o gerek demilde zaten ana be hukuk döndürdanın. Tişki gerabet de tişki vek emin acebe bere ve sale ki bir yer deraki doza koban hatta dayin Bele. Le bele hin sedema ve biryara doza kobani nadiye nefisandın. Çünkü bele sedemtinde. Jibo ve gelek demirtaş ambejin bir saatin demirtir şehvditin şeybe o ev kadro siyasi ben berdan. Baş az gelek spasiyatet kem hejaya Sinan çiftiyörek parlamenter Dem Partiye yewane je amedete her hebi.